Bili bismo zadovoljni titulom, to je sigurno, ali doći do titule je dugačak put. Ono što je rekao, ja bih citirao trenera, jer ipak trener je neodgovorni kod nas u klubu što se tiče rezultata. Brad Brown je rekao da je cilj finale. Finale istočne konferencije ili finale NBA-a nije definisano, ali i po mnogim prognozama i onim očekivanjima od prošle godine neko projektovano finale Philadelphia i Boston. To je sad sve toliko daleko do juna meseca, odnosno kraja aprila, kada se završi regularna sezona, da je teško reći jer mnogo faktora, mnogo elemenata utiče i u toku sezone i na polusezoni za vreme pauze kad je All-Star vikend, koji mogu drastično promeniti situaciju. To smo mi pokazali ove godine na praktičnom primjeru sa velikim brojem pobjeda u jednom impozantnom nizu obarajući rekorde. Sa druge strane i raspored vam zavisi. Obično tih zadnjih 4-5 utakmica, ako ste već obezbedili sigurnu poziciju, polako spremate tim za play-off. Tako da ambicije su, ja opet podlačim ono što je rekao trener i ja se pridržavam njega. Koncept se ne menja, mislim da smo mi izašli iz tog procesa, jer taj proces se sada pretvorio u konkretan zadatak i same promene u timu su bile uslovljene na osnovu rezultata koje smo mi imali u prošloj sezoni, odnosno na osnovu rezultata koje smo postigli sa kosturom mladog tima u kompoziciji sa starijim i iskusnijim igračima, normalno računajući na to da je odrađeni draft, računajući na to da se igrači koji, odnosno pojedinac kao što je Markelle Fultz, vratili u tim. Kompozicija tima može da bude malo drugačija, ali postoje 3 osnovna parametra, to su odbrana, znači kvaliteti koji moraju da imaju igrači koji igraju u Sixersima za trenera Browna, to su odbrana, određeno dobro pozicioniranje bez lopte i igra, odnosno promjena ritma. Toronto kao ekipa koja je završila prva prošle godine i koja je, eto tako da kažemo, sticajem raznih okolnosti ispala od Clevelanda na, da kažemo, izuzetno loš način, što je koštalo trenera Casey-a smene. Boston koji je bio finalista istočne konferencije sigurno sa istim timom, sa upoređenim igračima. Ja bi tome dodao Milwaukee kao ekipa koja isto tako ima da je jedna mlada franšiza, znači jedan mlad tim koji ima dosta potencijala, koji je bio izuzetno interesantan. Možda uvijek tu neko iskoči. Mnogo je teško sada reći sa ove distance u odnosu na ono što nas čeka. Mi nismo bili ti za koje mogu da se projektuje da ćemo prošle godine završiti kao treći. Ali eto, desilo se sticajem raznih okolnosti, normalno dobrom igrom. Tako da, bez obzira što nema LeBron Jamesa, ja mislim da to i daje određenu veću neizvesnost. Ne treba nikako zaboraviti da je Cleveland tu sa Lavom. Tako da ti timovi sada poprimaju jednu drugačiju konturu zato što oni koji su bili u, da tako kažemo, pod znacima navoda epizodnim ulogama dobije više prostora. I sigurno će neko, da kažemo, pod znacima navoda ponovo isplivati iz svega toga i možda i doprineti da tim koji je bio iz senke iskoči. Onda ako analiziramo druge, Brooklyn je velika nepoznanica, kako će to da ispadne ove godine. New York sa Porzingisom, bez Porzingisa, to su dve odvojene priče. Chicago koji je u jednoj fazi ponovne izgradnje tima, ali isto tako sa velikim ambicijama. Chicago nikada nije, i kada je imao slabe rezultate, nije bio ekipa koja je bila za izgradnju, već je bila ekipa koja je imala visoke ambicije, tako da ima tu dosta konkurenata. I sa druge strane, treba vidjeti u vidu činjenicu da upravo ovo što ste rekli, da Zapad postaje jači, znači da će i verovatno biti teže sakupiti toliki broj pobjeda u istočnoj konferenciji, s obzirom da prošle godine uglavnom su timovi sa Zapada bili, da kažemo, topovska hrana za ovi prvi 4-5 ekipa. Pa ne znam, ja mislim,
Moje lično mišljenje ne. Moje lično mišljenje ne. To je ekipa koja opet ima jedno iskustvo igranja više godina u toku sezone, tempiranja forme i samog ulaska u play-off. Prošle godine su oni, da tako kažemo, gađali mesto u play-offu, imajući u vidu činjenicu da je Boston igrao sa okrnjenim timom. Nažalost, po njih to se nije tako desilo. Boston je to pokazao. Znači, ono što postoji na papiru, što su neke pretpostavke, u NBA se dešava da se ni ne ostvare. Tako da ja mislim da Cleveland ima jednu sasvim solidnu reputaciju, imaju dobrog trenera. Mislim da iz svega toga treba da izađe opet jedna dobra ambicija ulaska u play-off. Da, ta dva tima imaju, da tako kažem, ono samo da ponovim što ste vi rekli, imaju igrača koji bi trebao ove godine da da još veću dimenziju rezultatima. Vidjet ćemo, znači sad više on nije neki po znacima anonimus ili neko koji ne zavređuje pažnju. Sa druge strane, treneri Casey sigurno u Detroitu će imati jedan izazov i u transformaciji celog košarkaškog organizacionog dela Detroita koji se promenio. Više nije sve na jednom čoveku kao što je bilo na Van Gandiju i njegovo veliko iskustvo iz Toronta sigurno će doprineti da Detroit bude kurentniji i da ima više pobjeda nego što ima ove godine.